दिनैनि बे जोंनि हाबाफारिखौ जोंनि राष्ट्रीय पोषण माहजों जोङो लोगो लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि जुनाय मुरखं सेलेक्ट प्रजेक्टनि आन्दाराव जों जुनाय बाहिर जुनाय पन्चायत अफिसाव बेखौ जों लानाय जादों। मानि थाखाय जों लानाय जादों? गोदो गोदाय जोंनि गथ' गथायफोरा जानाय लोंनाया मोजांमोन। दानिया मैगं थाइगंफोराव जेबो मोजां बुस्थु गैला। बेनिखायनो जोङो गोदोनि गारलांनायफोरखौ जोङो दा थिखांफिननांगौ। न'आवनो मोननाय मानिमुनि बा भेदायलता बा मुदुफुल बा बिराद मैगंफोरखौ जों न'आवनो मोननाय जायो, खाथियाव मोननाय जायो। बेखौ बोखांनानै जोङो गथ'फोरखौ माबोरै मोजाङै बुरखायनानै बिमाफोरा जाहोनो हागोन, बा जों बेफोरखौ जाहोयैखायनो गथ'फ्रा पुष्टिहीनतायाव भुगिनांगौ जायो। पुष्टिहीनतायाव भुगिनाय लोगो लोगो गथ'आ उन्दैनिफ्राय बिसोरनि ब्रेन डेभेलपमेन्ट जायो, फिजिकेल डेभेलपमेन्ट जायो आरो बिसोरना गासैथिंनिबो अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट, बे अलराउन्ड डेभेलपमेन्टआ बिसोरना थालाङो। जेरा गथ'फ्रा पुष्टिहीनता भुगिनाय लोगो लोगो अलराउन्ड डेभेलपमेन्टआ थालाङो। अलराउन्ड डेभेलपमेन्टआ थालाङैनि थाखाय जोङो जानाय लोंनायफोरखौ जोङो मोजाङै नोजोर होनांगौ। जेरै 6 माससिम जों जेबो जाहोनाङा गथ'नो। 6 मासनि उनाव जोङो जेरै कमप्लिमेन्टारि फिडिं न'आवनो बानायनानै जाहोनांगौ। बे बानायनानै जाहोनायफोरखौ जोङो रोंनांगोन। रोङालासिनो जों बानायबा जानाय नङा। जेरै सानसेयाव खनथाम जाहोनांगोन जोङो गथ'नो। मा होनानै जाहोनांगौ, गथ'नो माबोरै बुरखायनानै जाहोनांगौ, बा मा खायद' बानायनांगौ, बेखौबो जोङो बे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जों बिमाफोरखौ एवार्ड खालामनो नागिरदों आरो जोंनाव फैदोंबो, बिमाफोराबो फैदों। आरो लोगोसे जोंनि आंगनबादि कर्मि सहायिकाफोराबो मोनसे रेसिपि कम्पिटिसन, बे रेसिपि कम्पिटिसनखौ जाय मोजांसिन देखायनो हागोन बिसोरो प्राइज मोनगोन। गोजोन्थों। আমি আজি পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি বাহিৰ জোনাই গাঁও পঞ্চায়ত আমাৰ পঞ্চায়ত ভৱনত এখনি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। যিহেতুকে পুষ্টিহীনতা এক সামাজিক ব্যাধি, ইয়াৰ পৰা আমি মুক্তি পাবই লাগিব। সেয়েহে আমি আমাৰ গাঁৱৰ লোকসকলক যাতে আমি সজাগ কৰি তুলিব পাৰোঁ, সেয়েহে আমি এই সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমি এই সভালৈ বিভিন্ন ব্যক্তি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেওঁলোকে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছে, যাতে আমাৰ তেওঁলোকৰ বক্তৃতাৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ লোকসকল উপকৃত হ'ব পাৰে বা পুষ্টিহীনতাৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিব পাৰে। ধন্যবাদ। হয়, আমাৰ আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত পোষণ মাহ হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। আৰু আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন সময়ত আমি এইদৰে আমি সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰোঁ। তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে বা আমি কৰ্মীসকলক আমি ট্ৰেইনিং দিওঁ, যাতে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰসূতি মাতৃ আৰু গৰ্ভৱতী মাতৃৰ লগতে আমাৰ যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকক যাতে আমাক বুজাব পাৰে যে আমি কি খাব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খালে আমি প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য, কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খালে আমি পুষ্টিহীনতাৰ পৰা আমি উপকৃত হ'ব পাৰোঁ। আমি সেই বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সভা সমিতি আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে।